Садам сар кард, гапи безеба сар кард. Ягон мурбат бурмадаги набудам. Гӯш рамкаи одану одамгарида. Агане таомчана набуд. Пера мебуроя, хча гум мекунад. Сахт мерас одам да хай то қад мекунӣ. Ақорат хай бисёр буд, узри зиёд бародаро. Акы чико мекунӣ батрат меид кадан? Бо мамун рекл бо гашта таки И карад аниқ навбати Хитай бачаюча. Марҳамат. Ягон бор дидан ягон советский ра ки салонаш бӯи навикна. И карад дар бозӣ 2 мошин, 5 телефон ва 5 телевизори дига. Чӣ хеле ки ҳаматон медонед, бозиҳои ман ҳамагӣ 10 рӯз мекаша. Барое ки ҳам билето камай, ҳам арзонай. Мошина ки бирди бачаюча ба диска, писка, пишок, парш хати ҳалолот бод. Нархи билета мегӯй 300 рубл. Барои дар бозии иштирок кардан 300 рубл дар нами Сбербанк мегзаронен, чекша дар WhatsApp роӣ мекунен, шумо ҷошда билетона мегирен бе ягон эстбест. Бахта бисанҷ бародар, идоф навбати Хитай. Да ман не, да худат бовар кар. Тамом. салом алейкум бинандагони азиз, салом алейкум бародарои ма ва подписчикои канали Мирзо Шоу. Хуш омаден. Имрӯз дар бари ма додари ма бародари ма ки нав ай чи омадан, ай лагер омадан, ай чи меган амҷара спецприём меган. Хуш омаден. Сафавикҷон, Файдунҷон ёдат карда будам, Садамҷон итқа безеб шуда ёдат карда будам. Тинҷен хубен, саломатиё. Саломатӣ чӣ Файдун чӯ та хеле фарбеш дай? Агам махқул чи кард. Бора ки. Ай вақт ход буд, не дига аҳналалт. Хуб, раҳмат ки даъвати мара не нагуфтен, гарчанд шумо да хайпен, не ки не нагуфтен, ҳазор раҳмат. Миннатдорам ай ҳардатон. Ман оз як дусе савол метавонам, мақсад дар чахчах мекунем, тамом. Барои чӣ ин мина Файдун ту дар текстод ҳамхеле гапҳои туфтаи қабеҳ ҳақорат надошти, дар ҳамун ҷо ҳамин чизо шид. Сабабш дар чӣ буд? Сабабш чӣ хеле ки ман 5 рӯз падрия дар дарини ҳамунҷа Садама ба ҳамун гапҳом бо басновати фактураш кади гуфтум. Садам сар кард, гапи безеба сар кард. Ки яке ман гапи чапом тайёр шид. Якум Садам сар кард. Ту дар текстод агане дошти ҳам хеле чиз ё не? Ман ҳақорат да минусам доштам, минусе ки мехондам ҳамунҷаш да ҳақорат доштам ва дигар ҷоҳош да барои мабодо монда будам ки ҳамин ҳақорат кина гап чапо сар мешава. Агар ҳақорат накина уҷа да кирм навистагиам, анамун кирм ба дига чиму бадал мегарда карочи. Агар ба шарти ки Садам ҳақорат кина, хеле план кашидиам. Ҳақорат кард.
بعد که چه شید واسه سوال در تو صدام جان صدام جان کراسافچیک چی سبب شد که تو همی اگر نمیکدی نمیشید همی گپا که ای تو همی اصلی همی چقدر بکنی همون رشش تو میبرایم خیلی کلت خطی ای تو سرشیده همی چیز چورا چی با تو هم خیلی گپ واردیده هم روزی بطل یا با سلام علیکم سبب شکوی اکای میردو شودا اکای میردو زنده باشی برادر نزدیک اوج نزدیک شدن روز سوال چات کدول همین سوال هیچ کدول اگه نبود که چی با تا قرات کدی همین ما یکم بربط برام اگه نبودم ما سال 2013 14 رب میخوندم نمیتونستم بحث کردم نیک چی بود همون چین اون وقت یا واریا بیزیب کدا بودم ماستر صدام مونده بودم شا ماستر صدام خالی زنده بودم آوره وزمی با خالی صدام هستی در یوتیوب در اگه جاست رکود ماستر صدام بزنم میبرویم برادرم ماستر صدام بزنید 2013 گوش کنید خالی نبود باوجه نا پایداش نبود خمو با کتی بطل کردیم ما چطور تکس نشوند در ویدیو اروپا رو مرا سین تکس سوال داد که پلوس 18 میشوا اوجه پلوس 18 گو اوجه هم مندورا میتا ما گفتم که ها اوجه ما راست چطور ما گرفتیم که پلوس 18 گفتگی ما او خواتش میگوز باید که مرا نخویا بعد اونجا فرق چی گفت گوش کن رامکای آدم و آدمگاری ده اکو رامکان با اون تیمای دیگه چی کردم تایار کردم همین گفت رو یکم برای ما تکسی خیلی بطل میلم بعد بریدم خیلی اما اخوراتورا مقصد خوش کردم برام اومدم خوندم اون مرده چند باش بطل میبره 21 باش نبره خلاصه ای 21 داره صدام باره برای نه خیلی ما یکم برای نه که میا بول کردم سبب زنچید اکای سین در ویدیوش گفتگی ایتره که پلوس 18 میشه و تو گفتگی چی؟ ای او گفتگی بعد تو گفتگی که ها اگر تا اون چنل نبود تو وقت تکس نبود نبود وقتی که بعد تو همه گپا گفتی بعد یو بعد فاویک سر کرد خیلی چخیر حس کردی؟ من داو جای اساس شایمون شدی یا نه؟ یا اساس تانی دا بدم دریم بطل دا که وقتی ما یکم بر تاپر رو خیلی میبینم مقصد میبرم یکم بر برم آدم داشت ما خیلی گم نکردم داشت رپره میبرویا خچه گم میکنم پراویل نه آخی ترابیچ خیلی ما گفته اگه از گم نشه و تا بده گم کنی ماله اگه از گم نشه از بی در کجا بودیم؟ در ساسانی که چی خیلی ما پیش عباد مصاب کنم که در وجه جنگ نمیکنم مقصد هم تیمونیسه که در دریبات گفتیم که چیزه بگم خواب میکنم خیلی مامیر قپو میسی مقصد خیلی گفت دیگه ما هم گفوش گوش کردم میسادم سخت میره سودان دا خیلی تو قد میکنی نفهمد برد صد فویز یگون چی نیسته بعد اوجه بعد همین که ما رفتیم در کانال اختم اوجه گپ چا برو اومدم خیلی رشکانش در تیمای ما در کانال ما؟ خیلی دادم نیچید کوخی نه اول تو وقتی نه هوزیه یا پیشینه را نقل کسیم در کانال ادمی چید خود بطلی کلا موندگی بدی مرم اتمینید ایش پشتی شما ادبو یوزی خیلی کدیم خوب کدیم خلاصه نه کار شیدگی شید اوجه کار شیدگی را کردن تو گوری اکرا چی خیلی با بایر رو خوب شد که با مثال نخیلی اقرات پقرات گپ خبرهای بزه به جنگ رزبور نخیلی چیزو ای بین میره و در بینی رپیرو و گپای خوب میکنن کوشش میکنن که گپای زورتر بگن همین گپای قبه چیزا را گم کنن برای که کی میدونه گودکو تماشا میکنن کی میدونه دخترا تماشا میکنن کلانو تماشا میکنن زنگ زدن نه خونه زنگ زدن ایزور نموردی یک گپای گفتم که داجی دیگه خودم میدو کشیدم داجی کامنتاری رو نقل کردم با خدا ایزور همین تو چی فکر همه چیزا مثال یگان نزدیکای خود تماشا کردن نزدیکای ما را اون دیگه تماشا نکردیم چه قیقی تماشا کردن من همون را گفتم که همه چیزی تر همه بطلی تر تماشا کردن اکثر نزدیکای تماشا کردم ما بدونی همین شناسایی که ما دارم خیلی پدرم تماشا نمیکنه اویلر هم در نظر دارم نه دورا نه چیزا اوتام یا تلفن چی داره نوکیا بیلاین داره فهمیدی اخیران هم دست یوای موندگی یک زواد یورا کفوندگی همه زواد یورا دینازاور بوده آخری تلفن داره بعد و تماشا نمیکنن بعد شناسایی که مقصد تماشا میکنن ما را همین خیلی میشناسن مقصد من خیلی گپای خنده گپم چخیلی که خونگی ها زنچ تماشا نکردگی همه چیزا خونگی ها تماشا کردگی نیستن خیلی خوب شید با یارو انا چخیلی که مقصد هم خیلی آدم ها آدم های نزدیک ها
ҳақорат хай бисёр буд, узри зиёд бародаро ки ман хаманаи ваҳшӣ нишон додам. Уҷа ту ба фикрам хеле вақте ки Саддам ҳамин гапа сар кард, ман дидам нерви шидӣ, бисёр чӣ шидӣ. Гуфтум ям иштеш бизанам, бо гуфтум намехоҳам мақсад 5 рӯз зиёд шава барои он назад. Баъди ҳамин кора кардан шумо медонистед ки оқибат нам хеле мешавад. Ман баъди ҳамон батл бучид фаҳмидам ки уже бӯи ҳамун сомада айдим ҳамун бу рафти баъдан. Пушаймон ҳастед ай корҳои кардаги аями ҳақоратҳои батл? Ман сахт пушаймонам. Фақат ҳами Саддам батл кардам. Саддам кора кард. беҳтарин мардак ҳамон мардаке ки гуноҳша ба қалам мегираву иқрор мешава ва пушаймон мешава. Ту Фавик савол да ту иқадар репери ба маҳорат бигем батлер хеле тенҷ аки чикор мекунӣ батла атминид кардан? Ман рости гап карьерам бе батлам хушрӯ пеш мерафт. мақсад зиқ шидӣ ё не барои атмии чидани батл? Зур пеш буд барои тамошо кардан. Ман ҳамон чизҳоро тамошо аки намекунам. Ай пиштики ай пишти афтиура бичикайда ира кепка фурӯш бояд кепкаша намефурӯхта. Хулос зиқ шидам, як ҷиҳат сахт зиқ шидам ки мақсад батлои зур ай пеш будан тамошош кардан наметавонам. Ая тараф хирсан шидам ки мақсад бо батлои зур гуфтан мешид ки гапҳои безеби дига мешид. او میرفتن ایتانیم فهمو وا خای از پس رپ زور میکنی رپ زور انتظار میشیم و اینا زور فاوی قریب هر روز واین کردیسه تو چی سیستم واین بلاگ تا پیش میبری گفتم که لبوی ویدیو را ماش داد کنی دیگه بات بجدار نکنی تو در ویدیو هم تا وقتی باتلا یگان بار یگان گپی قبه گفتگی بدی یا نه نه برو نه رنگین کشو ندارم خریده کوزی هم بکنیم خای دادارو توغریا کاروچی уже شما اجازهتون گرفتین و فهمیدین زنده باشین رحمت کلان یا باریگا بعد کانال دا بخشا باریگا کانال دا نشد سوم رفتی سخای سوم تمام بیار راجات کنن شو چاق کن اوکی ریکل نمیتا بو مامو ریکل بو گاشتاک تا کی همون صدام خالی شلوکا میدادم چی خالی شلوکا بو نزن یگون شپالوق شلوکا را بو های هوی میکنی خالی تیمونا شو ریکل گفتای تا کی شپالوق میزنم چیکو میکنی ما اونجا شروع کدام ماده ترا دا کدوم دا کد ویدیو کی دادی خدا کدی صدام هم چی باید خیلی گفتای او راسیه دا اوجه уже ма мерам короче бояд чӣ мекардем сиёнка мекардем раундоша хулоса ягон хел розигӣ накард гуфтум гап нестай ман оли баъд чақчақ мекунем раски не ай ки ҷо мекунам навик ба кара гирифтагия 100% навик мекуна любой хел мекуна реклам аввал даҳо гуфта буд ба вақте ки ин рафт ман гуфтам ки ман даже метавонам дар ҳамонҷо ташкил кунам навика рӯй кунем негуфт короче ман намекунам хай гуфтам рамадо та биё бихон рӯй кунам мега ба телефон рӯй кунам мега ба телефон сиёнка кунам рӯй кунам гуфтам издиватсия кардеса чӣ хеле ба телефон ту қадар сума гирифтагӣ хулоса иқа чӣ кард гуфтам суро панот ба худо ман хафа нестам некиторам баъд ай ман хафа наша гуфт гап нест гуфтам тамом ну да барнома гап задаги чанд хача да кадом барнома дига хондагия да доди худо хондагия ё мақсад намеги додам мумкине так да ҳай инам хеле каданох кад чанд хача мега хондам амира бежи бибрена миҷоги репай бан бурдани ама фикр ягамой ҷанг сар даш брава ҳамун не ин мега ки ин сума додаги ҳақ надора уда я ҷой дигар садам ба худо 100% рост мега ҳамун ҷое ки мега ки ма 16 хача чанд хача хондам дар ҳамун канал ин мардак тира пул додагия фаҳмидӣ пула додагия ту ҳақ надорӣ дар канал як аз габари просмотр ҷамъ кунӣ чия як калимаша даже як надорӣ биёрӣ дар ин канал ин мардак кини 2 хат мехонӣ 16 хат мехонӣ пули кира дагия бо дар канали просмотр кунӣ тира дар берун бигардонӣ як касе ҳаст наметавад ки авиту пул кор кунӣ барои просмотр ташкил карда хай оли ман қатъи худаши чиза ман уже кардам ман хулоса ман баровардам ва ман ӯра гуфтам ки суроб маъдин бо да камера мегӯм ки ман хафа нестам не ки тирам ман хафа нашади дига не ӯ кора кард ман ӯ хафа нестам не ки ман кор мекунам ку
من قرار نمیست من 4000 راه نمیویا. رحمت کلان هر دوتون در فریدون جان و صدام جان دیگه خیلی کارو نکنین خی. کار نمیشه دیگه عموما توصیه نمیتونم. در شای پای گپ خبری نو پیشروی کنین. و در آخر برنامه گفتنیم که ما 2 تماشینچه گندخش رو بهر شما و 5 تلفن 5 تلویزیون دیگه تیار کردیم. مرحمت ویدیو رو تماشا کنین. گنده ارزونه که ای پای کار میشیم 10 روز پس 12 کاست صاحب چیز میشین. آباد باشین. این کرد انیق نوبت اختای بچه اوچه مرحمت یگان موردیده یگان سویس گیره که سالانش بوی نویک نه این کرد در بازی 2 ماشین 5 تلفن و 5 تلویزیون دیگه چخیلی که همتون میدونین بازی ما همگی 10 روز میکشه برای که هم بلیت ها کمای هم ارزان های ماشینه که بریدی بچه اوچه با دیسکا پیسکا پشاک پرش خطی حلالت باد نرخی بلیت هم میگوی 300 روبل برای در بازی اشتراک کردن 300 روبل در نمیز به بانک میگذرانین چکش در واتساپ روی میکنین شما جاش در بلیتونا میگیرین به یگان است بیست وقت بسنج برادر ایدوف نوبت خطای دمانه دخدت باور کرد تمام مرحمت برادرها صدام جان کانال یوتیوب در کامنتاری هم دوره نیسته صدام جان تیوی اگر اخیر میدو خیلی بتونه ذکر پید میکنه منوچهر جان صدام جان تیوی نمیجای همین پایان ویدیو در گون جواکش در من کانال صدام مرحمت برادرای ما صدام به حد بچه خوبه با خدام وجه چندش قشی رفت اومد کیسیم کانال صدام بمون و بتونید درس چیرم ما میدونید که من نمیتونم همشه همین منوچهر هم میکنن چیش مونم اونجا جلبش رو کنن ای خب پتساتش کنن سلکش در کامنتاریا آباد باشیم بچه